No, kakor ste že verjetno prej slišali, se danes moji škratki pripravljajo na še zelo poseben božičkov izpit. Tukaj bodo morali lesti v dimnik, potem bodo morali zavijati darila in... Tim. Ne, že spet. Tim, se gre, samo malo se potrudi, no. No, dejno. Se smo celo leto vadili za to, a ne? No, in hotela se povedati, da bomo danes naredili ta izpit in potem bo vsak škratek dobil posebno darilo in bo vsako leto pomagal božičku razveseljevati male otroke in njihove starše, a ne? No, ti Asino. Ne, še malo. No, daj ti bom jaz pomagala. Še lučka. Evo, takole. No, pa smo. Ker gremo naprej. Hvala mi, no. Ti, no, pa se bo šlo, še malo. Takole. Super, ti. Nam prinesla je dojenčka in je odletela. Naš dojenček joka, kaj bi naredili, kaj bi postorili, da bi ga umirili. Dajmo mu ropotulico, šak, šak, šak.
Šak, 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 dojenček.